नमस्कार ओडिशा आकाश बांग्लो मु विजय आपन को स्वागत करछि आम चैनल को खरा को नहीं ओडिशा सरकार तरफ आसला बड़ घोषणा खरा को बाहर पूर्व मुंडरे अदा लगा एवं हाथ में छता धरी बाहरतु नचेत खरा आपण गांडी पटे पशि से पटे बाहरी पड़ार संभावना अच्छी। उठा 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 ओ धीरे गुडोटा भांगी दे गप सुनिबे चलो एठी आंबो उछे देबा एठी बाल एठी हां चलो 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 गुडोटा भांगी देला बे आ चाली गोनी वाला ओ गुडोटा किमित भाईला ओ सांग जाईथिन मांडू को देखा करते ता पोसळा पिटी छुटा करतला छुटा तू बैग खोल तोला आंबा छोड़ आंबा जाऊ ऊपर आंबा आनी वाला छोटा तो किते काम पारिबुनी आंबो फोटो आंबो फोटो तोरा ए साला छुटाडा खाली गांडी आंबा खाइते आछि किछि काम नाही खाली आंबा को आइला बळिया खाइ उजी बसी की ताको सब छाड़ देई पळ्या बसी मरे से छोकरो छुटा छोड़ा मार दो बने जी छोटा नहीं ताकुनी खामो गछर आंबडा सब खाइ गेले ना देखो और ना छुआ तमे सुबह माउ चले रे सुजी ते डिया मारबे जल्दी माऊ छैला ए उली दिके पहले आइले ना कोन छुटा दौड़बे बे मत लियो बे छाड़ी दो माउची केही नो ना ना के मो एका आस्तिले ना ना आउ के आस्तिले को तांग ना को ना एका आस्तिले कोहसी मो एका आस्तिले माउची ना आउ के छोरी माउसी छाड़ दियो छुटा पिलाटा माउसी छुटा लुगाटा छाड़ दियो या भूल कर देछि माउसी छाड़ दियो ना तो साड़ी मिनी साड़ी ओ माउसी रे काम करो जदी एते कथा होछि तार आरो गुटा भी छुटा कर दियो शला मो सांगसाथी हिसाब रे तुम ना भी कहलिनी किंतु तुम मैंने शला घर पेंट सार्ट चेंज करके आसी मो भल गोड़ाटा बुढ़ी कही भांगी देल वीडियो को आगे नवा पूर्व तुम मानक कही रखा चाहूँगी जो मैंने आम बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में थरे आसी विजिट करूँ महावीर लेडीज कर्नर को आगे को जमीक रज आस बहुत सारा पूजा पर्व अच्छी लेडीज पूरा ये भेराइटी आइटम पाइपर आ बहुत कम पैसा पाइपर मार्केट प्राइस ठार बहुत डिस्काउंट दौरान आम विद्युत दीदी आ कस्टमर सर्विस एवार थरे आसी विजिट करूँ आपण मन मुताबिक जिनस नहीं जातु आप रिव्यू दिंतु चलतु वीडियो को एंजॉय करूँ तमे एते छोड़ी हो जो किए देखा पानी में बेसी हम बुड़ी रही अछि हां देखा बुड़ो देखा बेसी जमे के रही बारी हां देखिया किए देखिया के रही चलो 1 2 3 स्टार्ट A few moments later. पड़ा वाला इसमें कान में पड़ा वाला भी देखिया केते समय बर बुड़िया ना कोन बुड़िया पानी बाहर छी ए काळू को देखो ना बुड़िया लागी बुड़िया पानी कोन बाहर छी कुआडे गला मु तो बुझी पारनी हो तो खाइयो लागी काळू काली भाई पड़ाले गला खाइयो लागी कुछ देखो देखो ए सोटा एडी पर आबे अछि ए सोटा एते कोना जे माने पत्तर भीतर भी जणा पड़नी सोटा कराला ले गाइबा सरे हले हले खराळिया छुआ वासुदेव छुआ अले ताता मोल्लै खाइ देखो तो बाबा पकर पैसा नहीं मोले कहबी हट मालटा खाऊ मु मोल्लै खाइ में भाई ना छुआड़े जदी कहू भाई ना ओले मले बाळा भाईना चल भाई ना ए मोले ओ मोले खाऊ चल चल मोले खाऊ तू छोड़ा आउ आसी मोले बिकदा आउ आसी सब आगे मते कहीं भाई किने मारा भाई ए मोटा गुटे बना बीज उड़े पता बीज मार मार। करे दोस्त। मार। ना करे दोस्त। 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 ना करे दोस्त
ସୁଜିତ ମୁଁ ଖେଳିବି ନା ଗରମ ଫରମ ଲାଗୁଛି କିଏ ଗନେ ଏଠି ଖେଳେ ଲାଇନ୍ ଆସିବ ଖେଳ ଏ ତୋ ଲାଇନ୍ ବାଲା ତାଙ୍କ ମା ଖଟା ପାଣି ଶଳା ଶ୍ୱଶୁର ଜଇଁ ଆଇଲା ଭଳିଆ ଧନ୍ଦା ଲଗେଇଛନ୍ତି ବନ୍ଦା 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 ମାନୁ ପୁଣି ପଳେଇଲା କଣ ଚାଲିଛି ଏଠି ଜଇଁ ପୁଅ ଆସିଛି ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇତେ ଶଳା ଜୀବନରେ ଆଉ ଖୁସି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ ହେଲା ଶଳା ଏମିତିରେ ତ ଜୀବନର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବହୁତ ଭରି ହେଇକି ଅଛି ତାପରେ କପାଳର ଯାହାକି ଟିକେ ସୁଖ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେଟା ବି ଝାଳ ପୋଛି ବୁଝିଲି ও দাদা কেমন আছে ভালো আমাকে তোমার उड़िया भाषा में एक ढोगा আসছে ଓଡ଼ିଆ ଢୋକ ପୁଣି ତତେ ହଁ। କହିଲୁ କ'ଣ ଆସିଛି तुम्हारा उड़िया कॉमेडी में एक मनुष्य है ना कौन? वो जो छेली पुंडी ଆରେ ଛେଳି ପୁଣି ନାହିଁ ସେ ବଣ୍ଟି ओ वो बंटी ହଁ एक ढोगा बोलছে वो हाँ। उड़िया वर्णमाली में एक शब्द है କ'ଣ नियो তোমাকে দিও ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖେଇଲୁ ନା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ और ଟିକେ ଟିକେ उड़िया बोलছে ଓ ଓଡ଼ିଆ ଢୋକ ଛାଡ଼ିକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିଖ उड़िया ଟିକେ ଟିକେ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଚାଲ ଯୋଉଭଳିଆ ଖରା ହଉଛି ରସି ପିଇତେ ଯିବା শালা আমাকে লস্যি বলবো ପଇସା ନାହିଁ ଲସି ପିଏଗା ସାରା লস্যি বলবো শালা ଆକାଶରୁ ତାରା ଯେତେ ତୋ ପାଇଁ ତୋଳି ଆଣିବି ସେଇ ତାରାକୁ ଏକାଠି ଲେଖିଦେବି ତୋ ବିନା ମନଟା ମୋର ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ତତେ ଭଲ ପାଏ ମୋ ସାହାରାକୁ ହ୍ୟାଲୋ କଣ ଖାଇସାରିଲଣି ତମେ ଆଉ ତମ ପଟେ ଗରମ କୋଉ ଭଳିଆ ହଉଛି ମୋର ତ ଗରମ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହଉଛି କୁହନି ଫ୍ୟାନ୍ ବି ଆଉ କାମ କରୁନି ଏଟା କଣଟି ଭାଇ ଯୋଉଟା ଜାଣିପାରିଲେନି ପ୍ରେମ ଚକ୍କର ସବୁ ଭୁଲିଗଲେଣି ଆଉ ସାଙ୍ଗ ଏଥର କ'ଣ ଲାଗୁଛି IPL ଟା କିଏ ନେବ ଆମର ତ ଭାଇ RCB ନବାଟା ପକ୍କା RCB ନେଇପାରିବେନି 16 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ନେଇପାରୁନି ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ନେବ ଯଦି RCB ନେଇଗଲା କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବି ଯଦି RCB ନେଲା ମୋ ପାଖରେ ତ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ଫାଳେ ଦାଢି ଚାଞ୍ଚି ଦେବି ଆଉ ନେବ ତ କେ ହଉ ଚାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ସରିଲା ପରେ ଦେଖା ଦେଖିଆ ଯଦି RCB ନେଇଗଲା ହଉ ଚାଲ ଦେଖାଯିବ ଚାଲ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ତ RCB ରେ କ'ଣ ହେଲା ସବୁ ତ ଜାଣିଛୁ ସାଙ୍ଗ ହାରିଗଲା ଆଉ କ'ଣ ଦେଖେଇବି ଏଇଠୁ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି କରିବ କିନ୍ତୁ କେବେ RCB ଟିମ୍ ଉପରେ ଭରସା କରିବ ବାସ୍ କଣ ସାଙ୍ଗ ଏଠି ବସୁଛୁ ବେ ସ୍କୁଲ ଛୋଟ ପିଲା ଚାଲୁ ଖେଳିଆ ଆରେ ସାଙ୍ଗ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଭଲ ଯୋଜନା କଲା ହଁ ସାଙ୍ଗ ଖରା ଦିନଟି ଆସିଗଲା ସ୍କୁଲଟି ଛୁଟି ପଡ଼ିଗଲା चला केते मजा आसा क्रिकेट खेले ଆସ ସାଙ୍ଗ ଆଙ୍କର ବଢିଆ ବେ ଏ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ମନ ହେଇଯାଉ ସେତେବେଳେ ପଳେଇବୁଛନ୍ତି ଖେଳିତେ ଆମେ ଏଇ ବାଳ ଏଇ 10ମ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ବାପା ମା କେଣେ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ଭାଇ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ଏଇଥର ବାପା ମୋର ପୁରା କାମ ଠିକ୍ କରି ସୁରତରେ ରଖିଛି ଆଉ ପୁରା ପେମେଣ୍ଟ ମାନେ ପୁରା ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇଦେଇଛି ଏଇଥର ଭାଇ ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ସୁରତ ଆଉ ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଏଥର ମୁଁ ବହୁତ ମେହନତ କରିଥିଲି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ଭଲ ମାର୍କ ନ ଆସିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି କାହିଁ ଏତେ ସାଙ୍ଗ ନେଗେଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ରଖୁଛୁ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ରଖ ଯାହା ହବ ଦେଖାବ କାହିଁ ଏତେ ଟେନସନ ନେଉଛୁ ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଘରୁ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି ଏ ଜୀବନ ରଖିକି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଜି ଜୀବନ ହାରିଦେବି ଭାଇ ମତେ ମାରନି ଆମେ ତତେ ମାରିବାକୁ ଆସିନୁ ମତେ ମାରନି ମାରିବାର ହେଇଥିଲେ କେତେ ବେଳ ମାରି ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତୁ ମାରନି ଛାଡ଼ି ଦିଅ
ଆମେ ବି ଦିନେ 10ମ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲୁ। ନା ନା ମତେ ଆମେ ବି ତ ଅଭଳିଆ ମୂର୍ଖାମି କରିଥିଲୁ ଆଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ନେଇଥିଲୁ। ଏବେ ଦେଖିବୁ ଯା ଆମ ଘରେ କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହେଲେ ଆମକୁ କେତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତୁ ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ? ଆଜି ପରଠୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିବୁ ତ? ନା ନା ସିଧା ମାରିଦେବି। ନା ନା